ohiramizi n'amashanyarazi g'izoba aha Karwenyi Health Center ya Kashatu hona bariyo nibombeka n'umuhanda gukurabamu akaju ko kwokezamu kasasiro ekina cyo kunagamu kasasiro no kutera tarazo ekyombeko cy'irwariro eri ekyo kubanza tubere twino kuremesibwa kwatagana n'amaizi cyoka cya Karwenyi nikiwomo muno Weta project izira amezi gamazira kulimo hasigaira ga connectinga kuragagenda mu ward zone no matugona gatwina hamwe irwara akurubata kuonko urumye beno sanga obundi kuraba mbunyansi nikitalabaniza n'abarwiro kubarabya pevud go quiz barumu baja zikorwa zarikwerekera hanyuma ahantu mbere tujya kunaga kasasiro aho kwokeza ibintu sazuno incinerator waste disposal pit ahari Kabweza Health Center ya Kashatu naho nibaza kubombekera aho kwokeza kasasiro obuhanda bwo kutamburiramu kandi ugw'amezi aho babire nibaza gatimba gakibuzire incinerator yeje bene yetagwa it was an oversight from the start kuba Lawrence Miliko alini akajwa kukokezamu kasasiro emu yotakumara gocha ahiro ngo gucupa inkinzo so nditumanya ngo kwa akajwa karaba kahoyire kwete incinerator waste management project ezi ziriyo nizombekwa ahabo kugira ngo nibimwe habyabire bisigire by my government kubombekere byombeko by'omurembe arendwara nka pressure arendwara nka sukari arendwara nka cancer nizitandika mpora umuntu no mugamba temba hakasozi hazi na humule mirundi yeji esa tumete na kugamba taroyi project zino eziriyo nizikorwa ibaro hano government yeziresereho kandi umurimo gwaitu gwokorwa engeri zakorwa kurungi kandi tukagambira n'enyoba kujya kubana muzikozesa ngo tuzikozese kurungi habokwa byona bintu byabaha Beka ahari kundira umuhezi wa RDC habwakegegwa district hari kutongoza project ezi ashabara abatura obutosha kuragurizo mu marwariro ga government mugarre biteka teko ahama arwariro ga government abantu bekangira umba kliniki bateka teko government ine mbazi na teka teka government ine hatirwariro ngeri ya Karwenyi Health Center 3 niroro rya mani uko shanga abantu bari uko batakubasa kuja kosta services ezi nobukirabe kirungu cegegwa district eri kukira kubaruka mu ndwara zitari zimwe na zimwe government egerezeho kutungura by'amagara okwo gasha kwa Philip Murangira